Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samoa water, the taste of nature in a bottle. E tā wale mai o le leo seo le avea mausui fifilia mo lau saufanga ni nupi wha. O le tu langa I whaingo fia ia nupi wha no whaasafua lau saufanga mwha manianga mai nupi wha. Mo e pe le mama mai ia te oi. Asa suane se ofisa nupi wha la tane. Pe wala au mai le onu wha lalu o. Faiaoga Samoa, I'm Jack Taylor. Ja, fatalo fatu ni vai ngole fia file. Mai mo fa fo mai o tatu o tunu uni I tue fao Samoa nei a me se foi ole ta po inga tuila manu o ia taina ni foi ia ta fai fio le rangi lo ma o mai ia le ni foi pa tara no anga ni teimi so se Samoa lo pa pe na no pia iso se ta fo ni lo rangi fa taro fa tu pa ia fa le tunu pa ia fa le malo ile fio lo fio mai le a malo ma se fo me se foi ole fio ono sito fia pataro fa foile o te mai tai pa lia ma malu kabineta nanele yo al fitalai ma o te fono Samoa e lau liuaia upu awale manuia ribu mo tatu utunu pataro fa foile pamsin sili ma malu pamsinonga tai nani foile ta po inga tatu motui tutuila manua e io ko van sili ma fainga malo para se furu male motu sa io pa ia wale a fio pa suanga matama matua e mai se le fio fatui tuto ia no u faia tu te mi fano e lau le fo io fatalo fai I tupu mai e o tatu tunu o no pia I Aotearoa ia Australia e mai se so ta for ni de lang na tu umo lo tapu ia fai va tatu la pili ki Samoa mai se fo so sta longa I tono le tunu ataro fofo ile ta poi ti talo ala ina sardi ya yo le tala le yo lo lato la filme lilo ma ula le la piti le fala ta poi ia fai vale o fa solo na fa ai o manu ia fa ai manu fai vale ne as ia o mato atalo fale fa ia man so yo le lau nei mai so ta to la pili ki Samoa fa malo foi no sai man la papale Kai fatino ni aso mai tai fa tai le tu ia le au tato pe va ia I ni fia ia ele isi sur media o misi ia pe te ua wa nene o finangaro le tu e toni le pula e fai le moto ia ai fa tai le au tato fia ngai fia ni fia no lau tu nga luanga tau fai o fai do foi le tu nu ia pe ia ona fai do foi le fio ngai ile autustus Kasin le yom tau po tu li matai pel te minei ia ai ya la ba fo yo na fa I lo fonga ti e si fi el tatu tunu wa lo ta wa el tatu tunu I faiva ia mai so tau te pena ina o fa mo e pe ona I nei ia na fa I lo le Pacific Championships ia o le na announce ile masina na te nei ia wa fe au ma fo I male tau sa I dio sta ia o ngor tatu to Samoa me si to tatu tu Samoa ia le dua sa fa solo lava ia le proses masani ia ole dua vai sta wai ia sa fa pena ona fa ia ona iloa ia le fo ole avea ma Faiaoga ia o lua ia pita ia pe ona sile fia ia telefo ia ole o lisio ngaru ngai tau na fatino wai tatu vai fo ni taimi ia o Faiaoga to Samoa ia ole top row I tono le au ia me si fulu la to sa taro sanga ia ma fa ilo mai lo la to via au na fo I tatu tu no le au ia o la to lo nga lui ia fo I Australia ma New Zealand ia me si fo UK ia tau fo ona mautinoa ia fa ta otoi na tonu ia vai na umai paperwork ia me si o contract fo ia ila to nga lui ni taimi ia wala bene ia se fia nga fo ile taimi fa Faaluiloaina ia wali si le fia o le tunu ia il taimi nei o le ua fa mautu pe ona tau fa ilo tu le amatanga ia taimi la so ta ia o le a fa pena ona fa ilo a ile press release fo ile mo o le rugby league fraternity Australia New Zealand mai la to uma o ile nga ia o ta to nei o le
tau malai ia e tau lava ona whaailo foi funga tia i lau tō ngā luenga tau whai ia ia silifia vai na uma ia o le Faiaoga o le au teine o le Toa Samoa ia ua fitfilia ai ia sunga ia nei i le au tamaitai le Dragons ia o le Faiaoga head coach na au tamaitai le Dragons ia le ua fitfilia nei le ma Faiaoga tatu au le Toa Samoa partai fo i le tamari i ona le i ona no te inga fo i fo i fai ona so ni mai i le tatu au fitu ia i te minei o tau tu fatas pe ona o tau fai ia mai ona fitfili Faiaoga ia ona ngalu fo i le Faiaoga ia e tau tu fatas le na coaching staff e pe ia o me masani fo ia ana va masani o te ina i pertatu la pini ia know your role ia o le role na Faiaoga ia o le tau tu fatasinga o langa staff i fai na la tu ngalu fatasi ia ai foi minimum standards e tau na meet te tu sawala fo ta ia la na lau e te minei au tu langa lau manino le auto mai tai o le coach ma le head coach o i ma le assistant coach ia o se tasi fo io alo le tunu sa ta alo Toa Samoa tau sanga talu ai ia le o fai nei ma sui Faiaoga i tatu au le ta mai tai o le sunga le ia Carl Stanley ia pe le tau mai tau i le au so le sa ta alo tatu au tau sanga talu ai ia sunga le ia Carl Stanley na ma ge ona fa se tua ngalu mai langa professional career ona o manuanga ia ona ga idora ia le fai le coaching ia le ala wa fi terminei ave ma assistant coach tatu au fitu o fa moi o fitu e ta alo la so spring lima o ke topa ta longa le fai PNG ia o le la fo ta sila ta longa o le Pacific Championships ia o ia foi la ia fa moi e fu sai foi to fare tatu executive ia fa ta si foi ma le coaching staff ina ia ma fai ona mo nia ma no foi le mo tatu la tatu tu pa ta mai tai ia fai ona ai foi fa ngale ma no ai ele tau mati te mine ona e o le taimi wo pupu ia ai o lo tau fai lava ia ona i le lusi foi le sia ma no ale so ani foi le tu pa ta mai tai to no tatu nu e le ngata o tamata o tini ta ia ao administrators foi wa te silia vai foi sa mai tau ina tau sanga o so e pe fo mena mato o mai mato ia e piki lava ia tatu coaching staff fa fo ia mo foi lava no ia ai foi tatu local coaches ma tatu local players e fo ia fai ona va ai foi mama tai tu ia ta penanga fa tinonga u fai ona si tia ai tatu ko i na ruenga o tau fai tatu tunu ia ona ia la confisi pe Faaluiloaina ona o mai le ia le tatu Faiaoga tatu aute ia ele taimine o le ua bien fa ma ni pe no fa tu ia sunte neina pa lau lo foi tu no tatu executive ia pita io no ni sina va o tu lang foi tau na fa mai ale le con carácter ia me se foi tu lang o ia le taimine ia tatu Faiaoga Taiulu le ala ua ele manatua tau foi ona fa ilo tatu o tu tem o mo filia ia le tote la sa ata mo fai ele nga lenga nei da ben Faiaoga ia au mo fai la ona filia le sta si foi o tamari i le va ai ia te lo na si la fia foi talo o le va na involve tono ia o le nga talo involve timing nei i au fa la ia nga i lunga i finals i mai aso ni ia o langa foi previous experience a away foi au fa va ma Roma World Cup i tau sanga o te ia le mai se foi ona taimi tele na Spain matamiti Pacifica ia o le o filia ia le sunga ia Benjamin Gardner ia o le ia tele la bata wa wa pen pa to me wa to ia o Benjamin Gardner o ia le o vene ma assistant coach in Penfast terminei ia sa fai foi ma assistant coach di Kiwi di Wafis Fitu ia o io New Zealand ia no binai lele ya no foi sa pa pena on piano do si ia botelo tato tamta alu le penisi tani ia o te foi la tani Faiaoga le Faiona ia foi na fa so foi mai foi ia o so o le power for pole ngala ia te mini ona la involved tato finals ia ai piano ta o foi
pen whaasoa ni tūlanga o tamaitai. Ia la ua whata o tō ia tūlanga o le coaching staff ia, ma le role tangata i, whai na whaati. Ia fisota inga mtato players, ia mawhai ona ngātou sila fia players i tūlanga o la ngā ia tāpenanga e me se lawa ina iso ia e le ua o autu mai tātou finals. Au ia ole o to ia, mai ona whai latou po karame fo ia ina ia whapena ona tūturi loa ai taimi e amata i camp. Taimi nei ai o le camp according le participation agreement e tau ona camp fitu aso ai le i o le talonga. No vinga lai tau waba ai po le aso sao lo tamiti. Ia ai le i o le aso skufa o le aso skufa ali tatu talonga aro i wha moe tatu whatasita tu au tamaitai ma le au ali i aso fitu. So sa la stona ile ia roma le sao lo tamaiti tu fantasi Australia ia wow le final e au le to a fai smo mo to ia lai la uiva ia so tasi e manu i tamta me se tamai la au fai ia on tu fantasi lo ia le aspetto ia mata pena tu ai ka tu ta lo mo vole fai chance io la su fa ia au tenge na tu sa no eta alo la su mai aponikin ia pe ole o tu langa i tamta alo ia pira o ilo ise swinga pira o tau sanga taluai ia ro ava no malava ia alo fa na o tatu tu ue o lo Faiaoga me la tu temi ta alo ai mo Samoa ai le o va o ia i fo ia isia tu no mai la tu ia mana o ngai ta alo fo i tam fa na o Samoa ia la tu pe sila ma Australia ia ai o le fai unga lava ia po finals ia i lunga lava tam talo e ta fo ia me se fo pulenga o auta to coaches ma le staff ia me se ole accept ia respect lava ta to fai unga le tam talo e terminei ia le participation na agreement le fa tu langa le te lona sai ni se aso vai aso e tu sa longa ta sia uma tam talo le tu langa tau tongi o le player payment e ma volta longa ta sina vai na o le fa tai fo i tamari fo isa tau versa o la ki sa fina winan vai na le un fa na longa ta sia uma te ingol Pacific Championships longa ta sia uma ia ali ia mata mai taita alo ia tongi tu salava ni usila Australia ia Samoa Fiji ma tu uma ia participate le Pacific Championships ia longan pauna nei vai ngai pen failo ni tai ia fa pe ngalo ta to wa to i ta pe na ngol Pacific Games ia i sino ia malanga ngai tu mu falor ia le umi o koni kalate ko ia ole fa mo le le to ti focus na Pacific Championships ole finanga ko na o ta to objective sai fa so te misa ai fati no sai ia tau tilo ba ai lava si World Pacific Championship se fa awa pe tau sa uma pe ole ta sinna so international fixtures na lu fa ta o kale na le ai au ia ai o ta to lava ia Faiaoga ia tau te ba ai lava na ole ta na ta misanga le la lua ta longa mautinoa a ta to malo wai no ringo ta to fai o to ta long ia ona review fo ila ia le ole Faiaoga ia tilo mo le anga ilu. Então, ia essa palavra em modelo de cultura le malo da sociedade, no confale no ia a international model e se do que sa le i ai se loko ai na fa popo mai si to a fa fo i mai fa au fia ia to a tolu mai Britania mas vai no selection criteria de coach sa possibile aí le se la committee le so ya pen le si vai no sa ole experience marisi la fia fo ile ta longa temi nei ba se sile te la mona na o sunga ya pen lai ia ena tonu application na pa la vai lunga le au pen se temi nei ia ile ngata la le temi nei ia o le last 2 years ia la sa involve sunga Faiaoga ia pe no ta o temi o fa
ia o le sa assistant i QE i wak fitu ia ai o la o ia ni o ma tamiti Samoa i o masani fo i tamiti Pasifika ma natural tamiti ia o i inga ma sianga ia wa tasiana me wa vai fo i Timor Camp ia masina fia fo ia we need someone in malama fo i ia tato Pasifika Merang assistant fe. ia te minei la nga gue ia le ia ngol ma ole na no ta inga le tato ia la va no fo ile fa nga ia along fa na Samoa tato wa le la usau ia le pa le New Zealand ale to va ai fo ia fa nga ia along fa na Samoa fo ia le nga tai la to sa ta ia o la to la lai to mai fa Faiaoga awa ia fo ia pe no ta o fo minimum standards le na la to the coaching staff. We can't just put in someone for ngale ona le tau te ma fa sa ta alo to Samoa ai ko la fo ia long fa na o le tu la e wa ta wa ina ia tu lang fa Faiaoga ia o le tu lang na o nga lu e te mine ia fo tu anga i Faiaoga ia o la fa ta o to ia isia ki staff i to pe ia la te ina te mine o la fa ti no nga lu nga ta tu strength and conditioner trainer o ia fa ngai ma matamataan ia mai si vota tu team manager wa pi nga ngana ia ia to lu o mana la ile to no Confrence te mini staff na la wa fa nga so fo la to ia nga ngai e so ta i mai tamata alo ma vi po kala mai ta mai ta ona mi si la to le o ma ro mai competition te mini na ia tu fa ta si tu ala wa fo na la va ta pena wa e luas pulu lava player se fai una piki le au pa to la ma fa te mini o la fa nga na usta to se fu te mini ya yo la fa nga na ia ta to fu ia ta kilo man na fu nga ngari e ma kuai na usa kuai wa e pe ona sila fia ia o tele o ta to fa la ulo fa pena io ki fe nga ki le expectation ia ai ta to ia e omi fa ni wala alve ta to o ilalo ma tanto no ia o le ai ai le ta ko inga o tatu tunu ia mai lava i monga te tele si o i maunga iti ia mtato la lafo ile tuon fa moi ia to manu ia o le fa moi lava na o tapena ia tato te tapena lava mali loto mau la lo mali fa moi fa sino ala le nganga o le tua ia o le lao le fo i ta sanga ai le ta ko inga o tatu tunu u ile ngata o Samoa nei ia o so si ta fo ni le ia ia se eu foi ai filfilinga piona ia ila ia se ato ia ai fa moi ai so mai le nga no le tua ia foi ila ia ma ia ai ta tu ta pinanga ta ko inga ia ole vai nga masan ia le te minei ma fo ang final inte fa tu aina na tau fai ta tu release ia ona wai e fo le tupi te minei ia o rui tau masan ia na ta pinanga o me se fa moi nga te tele fa pini ya euro e talo fo tatu tunu o la le fo fa sta ia fo ia tatu pa nga masani o lo fai lava ona la ngola sua so tatu ma lo Samoa ia ma tatu pa nga o sifa e o le IPFC ia me se tatu business community o lo fa pena ona la ngola ba i le nga tau ta lo nga fa tino nei e pe o le vai lima o le Pacific si mani ia ma se tatu vai nga uma pe o tanga lo nga onga ia pe o tatu maru lava le na ia alo ia lava fo tatu commercial arm o le Phoenix amo pe na ia nga sa sai ni te so ia fa tai fo le tamari i sunga tules ma le pacificas ia lo nga ku lava i mo fai ina ia ma fai ona accommodate ni se o vai no lo na o ia so so ia lo nga ku lava fo le secti termine e tau so ni tupe mo fa mo le ia fa o nga pe ia ai kala fo le o le islands of origin ma le domestic competition ina umatu ni ia lava e tau wa mai ia nai sile ni tau fa mai ia nai vai ngana ia mai so ta penanga o tatu Pacific Games ia wa o ni me ia e tu pe lava ia e fa tino ai O ile prea make a forward Toa Samoa. terminei o le lava ile i face fa wa o ava no mo tino na wa tu nei technical team lava ia o e tu sunga Faiaoga male
Mana pulenga ia mesi fo tu ala lo tato executive but o ava no ala vai lu to no staff pela o le cultural advisor ia mana premika ia o mena tau na vatu ni tato tu tala no lo culture ia no ni tau no lo tu ni atala no fo i fai lotu ia e tau na lo tu ni e termine ia la ia ua mai ia con karate fo ia tamari fo isa ia i finga ia e termine ia le ala ua lo fa sala lau te no se aso le vai aso po e fai fo ia nga fai sunga watu fisi mai fai tu si wole fai lotu ia o ia fai la le nga fa male patala no anga o le premika ma tulanga i tatu cultural advice alo o mo wana se coach of Pacific Games now malo fa tai ya sa me fa silio le aso to fineo le fai fa tata no anga tatu Faiaoga ia ma fa mau tu ai loia tatu Faiaoga Pacific Games ia ma fa mo na stona nei ia le fa ia la fa tanu ia final trials fi tatu au mo Pacific Games ia le fa mo na so finei la fa fa tata no anga Faiaoga le ata veina tatu au mo Pacific Games le nga to di tu pa di le fa pena fa le tu pa to mai ta after Ele counter la pili termine io lai negative li pari ma fia te fai nei me la tatu te fo laula vai lungo fa tua ma tatu lunga e toa manu ia ole tatu ma rosi al talo ma le sa idinga fo ia le sunga fa tusi ma le sui presidente ma le tutu ia e talo ai on sa variale ma le fa tua ia e to le tu le la le fa tino e fa mo fa pene Jadi lo aku kalau lo fa le to ko ti lo fa ta va pene katisa ele aí se só tá indo le negativo le aquele mas como que le alo Sa mo foi ya negative si vai. ese sí atai dai leva Oh, negativo pale